Dulu berat saya 80 kg, tapi dah turun dah. Sebab Metaponin ni jadi 74 kg, saya kurang 6 kg. Macam saya punya lengan yang besar ni semakin mengecil, perut saya pun sama. Punca gemuk dulu sebab saya meniaga makanan. Kan bila saya meniaga makanan, lepas tu hobi kita memasak kan. Masa yang sama kita pun makan. Bila kawan-kawan masa kita sekolah dulu tegur kita, kau kenapa badan dah naik sekarang kan? Tak pernah badan naik macam ni. Lepas tu kita cepat penat kan. Suami pun ada tegur juga, badan dah berisi kan. Walaupun dia tak cakap kataan gemuk lah, kita faham lah. Lepas makan Metaponin ni, saya pun rasa cergas, badan tak rasa letih macam dulu. Lepas tu berat badan pun semakin menurun dan saya rasa semakin cergas lah. Hanya dengan makan Metaponin, rasa sihat, aktif balik, tak malas macam dulu. Ada orang tegur lah, semakin susut badan, makan apa, makan suplemen apa. So saya suggest Metaponin lah. Tengah produk tu kadang-kadang saya makan pening-pening kepala ke migraine kan, tapi Metaponin tak ada efek-efek macam tu. Perempuan yang ada masalah hormon macam period tak normal kan, Metaponin ni 230% lebih kuat kawal hormon. So sepanjang proses kurus dengan Metaponin tak perlu risau pasal isu hormon. So mestilah kan, benda yang baik kita mesti share dengan orang lain. Jadi saya memang nak recommend kepada kawan-kawan kan, adik-beradik saya kan, sebab semua badan pun berisi. Sebab apa-apa produk pun biar kita cuba dulu. Itulah, dulu berat saya 80 kg, tapi dah turun dah. Sebab Metaponin ni jadi 74 kg, saya kurang 6 kg. Saya beli package yang untuk 3 bulan terus kan. Sebab dengan satu kotak pun dah berkesan. Saya memang nak sarankan lah kepada kawan-kawan, saudara mara, sebab Metaponin ni dia boleh turunkan berat badan, kecilkan perut, lengan semua kecil kan. Sambil tu boleh mencerahkan kulit sekali.